Kani gade ke Pati CTV, bat fidang pek yaki kubor beman kasni. Uba Samuel Biam, ubalong working president jong Maulai Block Congress Committee, ulami Shekhman ban pan tiket na kaseng Congress, banyakon yakani ke election MDC, kaban salong house nem arajar kat khandai, banwan na po Maulai constituency. Kani kajing pan tiket jong ni urang ba, kadai hadien bagi nongkit kam jong kaseng Congress, kila ay kajing kersan ke Bapura yu. Watla nak liang uba piti saukme, ula pani ye kidak kishen baudan kemensiam. Ban ay kitiken show ba marbo dekhar ubalong presiden jong ke FKJGP Maulai Circle. Nak liang ke Pati CTV kalayo banyak keren ba Samuel Biam. Ubala pan pau baula dapan kre laslam ban pan tiket namar udai way ni kinongkit kam ubal treshit ram. Ban penjab yo ba proses ti saukme hak election MLA kebarang sudah blongshen mentaus nam arjakat pra. Hendrai namar bakidan arngot ki papan tiket menta bat usania ben hak jingstan jong uba piti saukme uban shem ya karai ke bakhaddo. Tapi di bawah kajeng pan tiket kejengah jeng sisa kejeng mi jeng kerteng kejengah hi kedai lembaga kejeng ai kejeng kersan jeng ki pradkhot hapo Maulai Block Congress. Oi ketam lak benlen haga kenhuan te dan ki bakersan dan ki bam kersan. Hari dan pagi dong kersan jengah ki ba de ki nang ki dekhot nang kit kam te ki kersan lai ka bangan pan ketikian. Hadirin bangi layak leti kemtu. Hadirin ketu kejeng pengkrek jengi ke election repair banjab MLA jengi. Te kejeng mi ke kertang kejengahi kadai baik halor kata kanong rem ba kia kersan lagi perlok. Te kemokolong mentahi ba katahi kejeng pengkrek kejengah long lembah kejeng kersan lang kejengki. Te kedi kitahi kejeng ya leti. Ba kejeng pengkrek jengai ke election MDC hi kalau ba hadirin bangayo ya ke green signal nak kinong elam. Kata hadirin ke election MLA. Te halai ibuar iburit tengah la persang hi ban le kat kai ke bang sudai ban le nang banta ban ak jing sikri ya kipai ba ban persang ban budien ya kai ke bau MLA lalam nanti bo pipitip hi hadu mentau de MLA betre tengah persang hi ban budien nga persang hi ban thaulat thaulenti nak banta ki jing mento jing kipai ba wala ngamla ban flash lembagi press leni ki media henry kat pala lai buar kumubri uberit nga persang hi ban pengkrek kata kam semut pat bang bakan ni kejeng tri jangan nak benta kani ka election MDC bahkan kut no ngan continue ya kani kejeng tri jangan nak benta kejeng betul cepat ba kat balak lah kebuat pi habidi bakan ni ke benta ngan numla ban ong long hak di demokrasi menu-menu lak ban apply tiket tengi ie ba habidi ba tiket ngadan kejeng sania ba ke parti hi kan jit hi yunu ba winning candidate tengah dan be kata kejeng sania ngalong very loyal ya ke parti ngalong very loyal yo MLA tengah sania baik ha ke parti ngasania baik ha kata kejengelam jong kiba kibuar kiba halor bakin jit yo kandidat ngamdan iya ban persa ya kejeng apply tiket jumlah nomor ngimtip kumo kolong menta kejeng ngait ba kani kejeng apply ya ke tiket kau kumo ke pau menta kalong baik ba dan ba marbut dan lambat nga yo lesi hagi singi penang wan yo nang mi langsung kiberu ngimtip ya kata te katahi kejeng sengo kejengah kalau baik ba ngamdan i ban persa ya kibe menu-menu lak ban apply tiket ka song baik hakarai jong jong ki bebun balang yunu ki suman banjir tambang nga ai kata ka jeng pasat jeng mot kalau ba ngandem dei bandom kadang kanun ko jeng sukhonyo habi dei ba tiket ladang ayo nangam yo kadang hatak no samlarang ba belami ba po mulai ru te udai hiu noi lam sembhalang ngamla hi banong i long i su thu kambai la dia tengam dan i ban komen si i ngam dan i ban ketho i kum perlok ubang ya tengku hagini ki kam ke bang ya kan tengku apok im lang kasalang tengah sngo bu dei perlok uba ngisu tenat ban ya trikam tengah ap ya kata kepur hi kai ke parti kerai kai ke Maulai Block Congress kerai tengin ya pedang lang hinga trai ya kata